Кайдан килдегез? Siz город Кузнецкий'den, Пензенский областьтан. Siz muhaksız şuşa konser için kildegizmi? Ya, biz bir kere tabız konsertlarını Kazan'da yırtçılarını birçisini bile biz yaratabız sizlerin. Bu Tatar jiri konsertten siz ketib olasizmi? Her yılını yeriysizmi? Әллә birinchi tapkır gınamı? Birinchi tapkır lekin kutib olamiz. Tatar jiri bizga bitta biz shodlanamiz shunday konsertlar bo'lganda. Tatar jiri bugunlarni tutashtiruvchi, bizni bir butun etib birlashtiruvchi zo'r ilahiy kuch. Bugün de biz birga 22. Xalqaro Tatar jiri estrada festivali boshlanadi. Bu Matur zalda Kazan Expo. Hem de bu bir jirlasam da kavşav var, elbette var. Hem de men elbette zor rahmetimde bildiririm ki Tatarstan halkına. Çünkü onlar hürmet edip çakırganları için hürmet edip bana şimdi bölekler bir kere için zor rahmet. Sen misiniz Yabay Malay? Şemsiz. Nişik sizge Tatar sahnesi? Отлично. Прям окшаны от души. Мен өзім өфіле тұрам. Казанға келіп жүрейін, концертлар менен түрлісе. Дуслар менен мында көп. Elvira Miftahova yanına gelirge buldum. İsen misiniz Elvira? Nişik bugün çıkış yasadınız? Nişik tesirler dulkınlanmadınız mı? İsemiz xeyirli kişiler. Bugün indi men birinchi tapkır Oltin Borsqa loyiq buldum. Indi bir yıl o'tdi Yangi Yulduz proyekti bitganine. Endi men bek shodman. Bu menim uchun bek zo'r mumkinlik edi. Menim xayolim shunga oshdi. Bugun endi men naq to'lqinlandim. Ham endi tomoshachilarga bek zo'r rahmat. Ular meni поддерживать etib turdilar, жылы qarshi oldilar. Ham endi bek zo'r rahmat aytasim keladi. Yıklar tüneler, sudan alıp çıkar, sandıklarımın ellerler var. Yaman sulardan gül bu yana düşer, aydandır nasibi ezilen dağlar var. Чара грандиозный ветрге керек. Иң беренче чиратта, чөнки шуның кадәрлек яңа, матур һәм кызыклы тамашачы өчен дә, артистлар өчен дә кызыклы зал бу. Чөнки монда иң беренче чиратта минем монда чыгыш ясаганым бар. Теге авыл эшмәкәрләр көненә дә башланган теге
беренче тапкыр. Һәм инде шулай да миңа бу зал ошый җырлар рәхәт монда. Концертымда куйдым, валлаһи менә шушында. Шундый рәхәт менә шушы. Акустика шуның Акустикасы ошый миңа бик ошый инде. Шуңа күрә һәм бүгенге чыгыш, наверное, ул күңеле белән көтеп килгән халыкка, яңалык эзләп килгән халыкка ул тулландырыр гына. Аларның менә шу күңелләрен тулландырып кына куер дип уйлыйм бүгенге менә татар җырының концерты. Рәхмәт сезгә.